Dobar dan, pozdrav za sve gledaoce. Evo nas u još jednoj agropatroli. Nalazimo se u okolini Sombora, idemo da obiđemo parcele pod sojom, da vidimo kakva je situacija i šta bi trebalo raditi u narednom periodu. Evo nas na jednoj parceli u okolini Sombora. Kao što vidite, uprkos hladnom vremenu, soja iz prvih rokova setve polako niče. Međutim, nažalost, soja ne niče sama. Na parceli već uočavamo i brojne korovske biljke. Dakle, imamo već pojavu ambrozije, štira, henopodijuma, to je pepeljuge, abutilona. Dakle, imamo sve ekonomski značajne korove. U godini kao što je ova, gdje je soja već pod stresom usled dugog nicanja i hladnog perioda, ne trebamo je dodatno stresirati. Jedini preparat na tržištu koji će uspeti da reši sve ove ovde prisutne korove, a neće nimalo naškoditi soji, je korum. Korisno je napomenuti da korum, pored ovde prisutnih širokolisnih korova, dobro deluje i na jednogodišnje uskolisne korove, kao što su divlji sirak iz semena i muharike. Zlatno pravilo u zaštiti soje je da pratimo uzrast korova, a ne soje. Dakle, kada imamo korove u fazi kotiledona, prvog, eventualno drugog para listova, tada primenjujemo prvu polovinu preparata korum, 1 litar po hektaru, uz dodatak pola litre po hektaru oprašivača Daš. Nakon 10 do 14 dana, kada nikne novi talas korova, pratimo njegov uzrast i kada je u fazi za tretiranje, tada tretiramo sa drugom polovinom doze preparata korum, 1 litar po hektaru uz dodatak pola litre po hektaru okvašivača Daš. Iskustva su pokazala da ovakav koncept zaštite obezbeđuje soji razvoj bez konkurencije kroz najosetljivije faze, a samim tim obezbeđujemo sigurnu i uspešnu žetvu. Bila je ovo još jedna agropatrola. Nadam se da smo našim savjetima pomogli proizvođačima soje. Za više informacija možete nas pratiti na našem web sajtu ili društvenim mrežama. Vidimo se u narednoj agropatroli. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.